turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe ubwoko bwawe uduhaye. Turagukuriye ubwatsi kuri uyu munsi mushasha utwinjijemo kugira ngo twakire isezerano rishasha ritwinjiza mu kuri k'ubuzima. Turinjiye ku munsi wa gatandatu, turinjiye ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani, ukwezi kwa Ashara, ukwezi kudutangaza, ukwezi kugutungurwa n'ibitangazo dukorera. Turinjiye mu munsi wa 214, ukamanya guhora ku ngoma. Izina ryawe n'iryubaha mu buzima bwacu, ko turazi neza yuko hari abatandukanye n'uyu munsi kandi batabihisemo. None rero twebwe turi bazima muri uyu mwanya, suko turi ntungane, suko turi beza cyane, ahubwo n'urukundo dufitiye. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wakiriye indirimbo iriko irakomoka mu marangamutima yacu. Mfise byinshi byo kukubwira, ariko reka mpitemwo kimwe. Suko amarira yashize, suko ibibazo byarangiye, mfise umutima uranyuze. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, niwakiriye indirimbo igushike ku mutima. Suko aricyo natanze, suko nkiranutse bihagije, n'imbabazi umfitiye jewe. Ndanyuze mu mutima wanje, mfise indirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Narindi jambo na rimwe mukama dufise twoserukana imbere yawe, kiretse amashimwe azamuka ava mu kami k'imitima yacu. Turagushimiye cyane kuko watwimanye utwowe mu rupfu. Turagushimiye cyane kuko watwimanye utwima abarozi. Turagushimiye cyane kuko watwimanye utwima abasi. Turagushimiye cyane kuko watwimanye utwima indyarya. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe geranda n'iryubaha mu buzima bwacu mukama. Nitwebwe abana wabwira ngo nimuteramana nanje ndabaha umugisha. Mukama turaje ngo uduhe umugisha. Mukama turaje ngo twubake nk'ubwoko bwawe. Mukama turaje ngo duhishurire ubugombe bwawe ingene bukora mu buzima bwacu. Tuje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, ntabwo tuje mu izina ry'umuntu akomeye wundi onga kuri iyi si. Iryo zina rihambaye, iryo zina rikomeye, iryo zina riri hejuru y'andi mazina yose, iryo zina rikura igisuzuguro, iryo zina rizana ubushobozi, iryo zina rikiza abagwayi, iryo zina riruhurira indushi, niryo zina turi gusengeramo. Mukama Yesu, imbere yuko twakira isezerano rishasha, turashimiye Imana ko turi bazima nitwobwirengagiza, ariko kandi turuguruje ikirere ciza mu mitima yacu kugira ngo dusenge mu kuri no mu mutima. Amaraso yawe merana nadutwikire Yesu, amaraso yawe merana nataramura imyuka mibi yose yo bihanamiye ubuzima bwacu. Amaraso yawe nakiranura imitima yacu, amaraso yawe nabohora ingingo zacu zose. Amaraso yawe merana
nabahora imitima yacu dutandukane n'icyaha kuko kibyara icyago. Aya maraso ndayatwikirije ubuzima bwacu, aya maraso ndayatwikirije ubuzima bwawe dusangiye muvukana, aya maraso ndayatwikirije isi, ndayatwikirije igihugu canje cy'amavukiro, ndayatwikirije abategetsi n'abategekwa, ndayatwikirije abakomeye n'abaroheje, ndayatwikirije umwe wese mu cyubahiro ciwe kugira ngo twese duhabwe ubuzima kandi ubuzima bwuzuye mu izina ryawe Yesu Kristo mukunzi mwiza. Ngo niyo twasenga tugasenga mukuri no mu mutima ngo tuzohabwa icyo cyose twasengeye. None uyu munsi turaje gusenga kugira ngo duhabwe kwidegembya. Uyu munsi turaje gusenga ngo duhabwe gukomera. Uyu munsi turaje gusenga ngo duhabwe gutabagwa. Uyu munsi turaje gusenga ngo amahitamo yacu abe meza kandi abe mazima. Niwirengagize gusenga kwacu, niwirengagize ko natwe twirengagije ibiryoshye kugira ngo tubane nawe mu ijambo ryawe. Yesu niwirengagize ko turi ubwoko bwawe. Yesu niwirengagize ko ari twebwe wacunguye. Yesu tugirira imbabazi, mutima hamwe randa duhira isezerano rishasha ryo kuri umunsi wa kabiri. Twiteguriye gutabagwa, twiteguriye kubohorwa, twiteguriye guteturugwa, twiteguriye kunezerezwa, twiteguriye guhura n'ububasha bwawe kandi twiteguriye kuba abadasanzwe mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Bohora imitima yacu, tukiza imisonga itungera, tukiza agahinda kari mu mutima, tukiza imibabaro y'ubwoko bwose. Duteturure Yesu turinde kubabara, duteturure Yesu duha amahoro, duteturure Yesu uduhe ibyishimo. Iri sezerano rigira kabiri muri uku kwezi k'umunani nirize ridukomeze, rize ridusubizemo ibyiringiro, ibisigaye uhabwe icubahiro nyaguhora ku ngoma. Kuko ari wowe Yesu ugira neza, kuko ari wowe Yesu uteturura, kuko ari wowe Yesu ubohora. Ubwami bwawe buze bugwire muri twebwe tubone kwidegembya ubwoko bwawe. Amen, amen, aleluya. Tugire Kristo murameze neza, abahisemo gusenga Imana, abahisemo kunywana n'Imana, abahisemo kuzura n'Imana muri rizamu riri hagati ya saa sita na saa cyenda, iri zamu ryo kwagira isezerano rishasha ku buzima bwacu. Ndabaramukije amahoro y'Imana, urukundo rwayo, inema, ingabirano, ubudahangarwa n'ubushobozi bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe ubwoko bw'Imana. Ndanabahaye n'ikaze kuri uyu munsi ugira kabiri muri uku kwezi k'umunani. Kubyukuri uku kwezi nuko gutabagwa, kuri uku kwezi nuko kunezerezwa, kubyukuri uku kwezi nuko gukurwa kw'ibisuzuguro, cyane cyane iminsi 40 uhereye ku itariki imwe y'ukwezi k'umunani abinjiye ari bashasha mu byumve kugera itariki 9 z'ukwezi kw'icenda. Ari inkingi tugiye kubona 40 zizotwinjiza muki twinjiza mu bukomezi twaremewe. Muri izo tumaze kubona imwe, iyo bita guhayagiza Imana, twarabiganiye ko igenekerezo rya mbere. Hari ya kabiri tujya kubona kuko izo nkingi tuzibona mu gihe cy'ukuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Ariko uyu mwanya ni ukwakira isezerano rishasha, uyu mwanya ni ukwakira isezerano rishingiye ku butabazi bw'Imana. Kandi ubutabazi bw'Imana buriya twarabugenewe n'ubudangarwa bwacu, kandi ubutsinzi bwacu twarabugenewe. Ariko icyo dukeneye ni iki? Ni amahitamo yacu meza. Iyo udafise amahitamo meza birakunaniza ingene uhagarara mu butabazi bwawe. Mwumvirize gato icyo Umukama agomba kutuganira muri uyu mwanya. Ubundi risezerano ry'ugutabagwa n'ubudahangarwa bwawe bw'Imana yarabiguhaye. Bibiliya iravuga muri Mwana Siraki kigabane cya 15 murongo wa 13 turavuga ngo buriya Umukama arankisha n'iryari ryo ryose kandi nirikundwa n'abantu bamwubaha. Sibyo? Uwo murongo ni wo nshaka 14 ngo Umukama ni we kuvana mu ntango ngo yaremye umuntu wari we wese ngo amurekera ububasha bwo kwigira inama. Ubu bubasha bwo kwigira inama iyo buhuye no kwisobanukirwa k'umwana w'umusore, bigahura no kwisobanukirwa k'umwana w'umukobwa, bigahura no kwisobanukirwa k'umugabo, bigahura no kwisobanukirwa k'umugore, birazamura, birabyura, birazana ikintu gishasha ku buzima bwiwe kandi gishingiye ku budahangarwa yaremewe. Tugire Kristo bakundwa b'Umukama. Reka ndabongorera kandi ubundi tuje kwakira isezerano ryo gutabagwa.
by'ukuri uri kurara amajambo Imana dusezanira iratubwira ngo nuca mu manzi nzoba ndi kumwe nawe ngo igera kugwaga ivuga ngo mu bigeragezo byawe ngo mu mibabaro yawe ariyo yanje Imana izikunda umwana w'umuntu ikemera yuko bababarana Imana izikunda umwana w'umuntu ikemera yuko no mu gihe cy'igisuzuguro imwe manga kwa umwana wayo ariko ikintu kibabaza Imana nuko ubutunzi yaduhaye bushingiye ku mahitamo tutigera tubukoresha mukora ibyo abandi bakotse mwitwara uko abandi bitwaye mwambara uko abandi bambaye iyo wambaye ubusa buriya si amafaranga yaba yarasoresheje impuzu iyo wambaye ubusa buriya buri kuvuga ngo ngwiki nabara amaso yawe nabara amafaranga yawe mbwa kubera umwanzuro w'umuntu wibaga indangagaciro zawe nogere mbabwire yuko cyane cyane abakobwa n'abagore nogere ubona abagabo mbona ari agasema unogere mbabwire yuko umuco w'igihugu Imana iwushingira ko mu gutanga umugisha ntibuzo kwigenza ubusa ngo Imana iraba mu mutima muri nzandiko zisomwa mu bubasha bw'Imana byo mu bihagarike ngibi biravuze ni nkingi ya kabiri tugomba kwinjiramo ariko isezerano ribikwinjizamo rikubwiye ngo akiri isezerano ry'ugutabaga nta handi hashingiye ugutabaga kwawe nta handi hashingiye uburinzi bw'Imana kuri wewe usibye mu gukoresha neza amarangamutima iyo ujya gusambana baba bagutwaye uri mu bagukwega nk'ukurura ikiduga gitwagwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu ega ni kinyabiziga nikinyabiziga iyo ujya kuboregwa umubiri ukagukuruka gutwara uba wibaza ko ubugingo bwawe ufite icyicaro mu kabari buri kintu kimwe cyose mbwiye udakoresheje neza amahitamo yawe uyora ubusa uronka intumo ariko iyo ukoresheje neza amahitamo yawe iyo ukoresheje neza amahitamo yawe Pawulo amaze kuyakoresha neza yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho yavuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho kandi turiho cyane aravuga ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi kubera iki yaramaze gufata umwanzuro yarazi ko mu gihe cy'ukuba wakwiwe hari ikimana igomba gushikako yarazi ko mu gihe cy'ukugabana kwiwe mu gihe cy'ukwagukika kwiwe hari ninazwa ry'Imana rigaragara none papa nkwibaritse nawe mama nkubatse musore mwiza wa mukobwa w'intwari reka ndakwibarize gato niki mu buzima bwawe buri munoti yugenda buri munsi yugenda uyu munsi turi mu isezerano rishasha bujya kubugaza mu igenekerezo rya kabiri kwezi k'umunani ntiwibaze ngo n'ubuhangange bwawe ntiwibaze ngo n'ubuhinga bwawe araravuga ngo n'igisoko rucanye uko nukuyoba uko nukwihenda n'umugambi w'Imana ukikugoragoza kubera iki ubundi ngo shetani mubi ngo amashaka gushingura karimbi Kristo yashinze ngo ariko Imana yoyo ngo yabonye ko twahagaze ahantu haheranda ngo ikabona ko twari naje izina ryayo ngo igwanira ko shetani inanirwa ifailing itsindwa kuko turabatsinze mugabo we nawe icyo utakaye mu mutima wawe nicyo kikuzanira ubutabazi n'uburinzi ku buzima wipfuza ngo Imana niyo kuvana mu ntango yaremye umuntu ngo imuremera ububasha bw'ukwigira inama iye nama wo kwigira ko ari izo kwinjiza mu butabazi kandi bwuzuye cyangwa buhuye n'ubudahangarwa ngo nubishaka urazigama amabwirizwa kugira ngo ukwemera biva kugushaka bihure n'ubugombe bw'Imana ubone gutabagwa mu makuba y'ubwoko bwose ngo ntukigere uvuga mu buzima bwawe ngo narahugiye kubera umukama kuko umukama niyo kora icyacu kukugaragaza ngo aguhubishe mu nzira kugeneye guca ngo ntukavuga uti Imana niyo yanzimije ngo kuko Imana nikeneye umuntu n'umwe w'umucumutsi ariko murazi dini rikaguhenda kuri kuraja mu ijuru nawe ukarihenda ko muri ko mujana naryo mukaza ngo njumura mbitse mukaza ngo urumva Mana ndumunyanegeke mukaza ngo urumva n'umumarayika ngo mutaza mukabya ngo mutaza murenza ngo n'umumarayika ngo rirenga 10 inshuro munani ndabara iryo jambo ritavumitse umunyamuvumo warivuze yaciwa mad byavuze riu abibwira nde abwirane byavuze abagenzi babayo babwira yobu yarikageragezwa n'Imana agati yobu reka kwigira intunga ngo nta rufunzo rushobora kumera ahantu hatagira amazi mabi
ikimenyetso cy'uko batabuze ubugome kandi yo bunabwo yari afite. Urazavuga kuri intungane Imana niyo intungane uracyafite na byinshi byo kuyivugako. Imana iriceceka biratinza kudiya umunsi umwe zo guca amande uje kumuzanira ibimbaso harya. Imana ibimana umutima wo guhaguruka ngo bagende bapfirireyo. None nawe izo ntege nizuriko mbese muvuga ngo umareka renga 10 inshuro 8 umareka ko ari umwuka wowe uri umwuka umareka 10 muragote ko Zazeri ya 10 yatongere gusubira mu kirere nuko akiboshe ko Zazeri yabikoze akasambanya abana b'abantu ni bibiri bivuga genda musome mu gitabo cy'itanguriro 5 ngo Imana kuvana mu ntango yaremye umuntu imuremera ububasha bw'ukwigira inama nubura agatima njyanama kawe nubura uko wigira inama mu buzima bwa buri munsi ubayemo aho wicaye aho ugendera aho ukorera no muri bisi ugenderamo no mu gitanda uryamamo no mu gikona aho ukorera no kwirigara aho wicara nubura agatima njyanama bwari ugendera mu bise by'abandi bwari ugendera mu bisebuzi by'abandi mwisho uzosanga ururimi rwari guhamagara Kristo nka rumwe rwa Petero guhamagara Kristo bisebuzi bibateye mu bwato rwagoke usanga amaso y'uko ubona Kristo kwari ruhande yawe kwari mu bwato bumwe n'ubwurimwo usange byagiye ubwato Kristo yarari kumwe na Petero n'umutima wawe Kristo ari mu buzima bwawe ngo agukorere ibikomeye agutandukanye n'ibyakomerekeje amaranga mutima yawe wewe nubishaka ngo nuzigama amabwirizwa numara kubwira kuzigama amabwirizwa ukomere mu kwemera biva kandi kugushaka amahitamo yawe Burayimu ngo warabishatse ahitamo gukurikira Imana no kumvira Imana Isetera aravuga ati nanje buriya muze kumukurikira nawe yaguye yarani Burayimu arabandana Loti aramugerageza bose kubarageragezanya avuga ati nibi nibimbuza amuhinda yabukuru aragenda Isara aramubwira ati genda uryamane nagaye amuhinda yabukuru arabyemera ariko Imana ihora ibona umutima wa Burayimu iravuga ati kuko ndi Imana mutera koba kuko ndi Imana rudasumbwa kuko ndi Imana ifite igisubizo kuri buri musozi wanamiye umwana w'umuntu reka Burayimu nkomeze isezerano nunze nawe bakundwa b'umukama ntabwo ari umwanya wo kwigisha umwanya muremure ahubwo n'umwanya wo kumenya ko ari isezerano ry'ubutabazi riri kuri wewe mugabira isezerano ry'ubutabazi kuko Imana yarihaye ibirishigikira mwana ubusoro mu mwumbati kuko abataza y'umuzu ugera atazi ko bigenda aragerageza uburyo bwose agirane acisha hirya no hino gucisha gutarira acisha hirya no hino acisha hirya gana ujema niya ujema arababara ubu mwanzuro iteka ryo twavuga ngo iyo turitemye ngo ricarirura sibyo ngo ricarikera nukuvuga rero buriya n'Imana ubudahangagwa ubutabazi bwacu yabushize mu maranga mutima yacu buko ari hazi ko ari hari igiti cy'ubugingo cya giti cyo hagati na gato takwiye kurya Munyisirayeli ngo Imana iyi muhishurira hagati na hagati ngo ugani yari kwemera kumva Gosheni yari kwigumirayo ariko ko hagati twahishijwe none murashaka bigire gute umva mbabwira ikintu kimwe sibyo iyo ugendana n'Imana uhorana amahoro y'Imana iyo wizigira Imana uhorana umunezero iyo utizigira mu bitagira mvura uhorana ubutabazi bw'Imana ariko arakanu gato y'ingomba kubaganirirako ubundi sindi kubahenda Bibiliya nkunda uko yigisha ndamba wumva ugomba kuronka ubutabazi bw'umukama ntukishingire nawe nguri mweranda ubona uri mukavuye ku buzima ntukishingire nawe nguri mweranda ubona uwo rusenga mugabo uhora mu ruzererezi rw'ubuzima nibyo koko Imana yishura igihe cyayo mugabo nta kuntu wowe ufise umutima mubi nta kuntu wowe ufise agahinda nta kuntu wowe ufise umubabaro ngo wemeranye n'Imana kuri umwizigirwa wayo kuko Imana uko itugerageza ni kuduha inkingi dukingira imitima zikingira imitima yacu bwa muri bya bigeragezo ntidutuke Imana ntiduhwame nitugende naho twogenda nitugende akagire Paulo yavuze ngo nugira ishavu urabe nirirengane nawe none rero wowe ugomba kwakira iri sezerano ry'ubudahangagwa iri sezerano ry'ubutabazi reka nkwigirira inama icyambere garuka ku mukama uhebe igicumuro igicumuro cyari cyo cyose gicumita umutima wawe igicumuro cyari cyo cyose gishira uruzitiro gishira mawa gishira amatovu gishira imigunguma ari ukuri kwa amasezerano yawe
ushobora kuba uri mu rukundo ukaba uri mu gicumuro ukazonanizwa n'urwo rukundo ntihagire icyo ruzokumarira. ushobora kuba uri mu rukundo ugatanga kimwe muri 10. ushobora kuba uri mu rukundo ukagira utwigoro mugabo hari igicumuro mu mutima ukenyereye ko ukanagikenyera kuvuga ngo Imana ngo irazi intege nke zaje. Imana n'izi intege nke zawe. Imana iza amahitamo yaguhaye itsikura umuntu udasanzwe yatswe kukunganya nayo. Niko Zaburi ivuga, niko Dawudi yavuze, na Kristo yarabibwiye abayuda. Bisigura yuko Kristo nawe yoba yarihenze ko yaravuze ngo muzokora nk'ibyo nakora ndetse mukore n'ibisumbirije. Kandi kimwe mu byo yakoze arimo kudacumura. Gwana nukugwanya icyaha n'imengamiro yacu. Hari sazi nzikuduma ko mwisi y'umukugaragara nk'umunyecangiro kubera inyifato zawe, imvugo zawe, inyambaro zawe, inyicaro zawe. Hari icangiro mugisha utazonyaza mu kigenge cyawe kubera iki ugufata ibintu byose minenegwe. Namugomba kugaragara nk'inkiranuke kiranuka. Ubundi abapagani baraca batwaye ikirere, abapagani baraca batwaye ubuzima. Namugomba gutabara urugo rwawe kiranuka. Nugakiranuka kuko umugabo wakiranutse, reka gukiranuka kuko umugore wakuba. Hari gihe bizongonga ko nagusuzugura mugabo wo kuba Imana kandi ugashimira Imana yamuremye kuko afite ishusho kandi nirava ku ntebe y'imbabazi. Bitaruka ibyo ukora byose ushobora kukwatsi k'umunani kutakuzabyaza umusaruro akaba ariko kukubyaza umusaruro. So icambere wowe ugomba kubutabazi bw'Imana bakuri wowe. Garuka ku Mukama naye Mukama yiteguriye kugarukira ubuzima bwawe agukure kwigisuzuguro cy'ubwoko bwose. Webe igicumuro Imana nayo gutabare ku byacumita amaranga mutima yawe bikagutuma wa mutunuye cyangwa wa muriko urateterwa. Izo tezi zirimo nuziharure uheze wature umugwiza ku buzima bwawe. Icyakabi ni wige kwambaza imbona nkubona Imana ugabanya ibibabaza Imana. Nambutunzi kibabaza Imana, nambutunzi gisuzuguza itegeko ry'Imana. Imana izi impamvu bikora, irazi kubyirengagiza ubizi cyangwa utabizi. Iraza gatima gatuma wambara uko, iraza gatima gatuma uvuga uko, iraza gatima gatuma ugenda uko, iraza gatima gatuma ugira ishari, iraza gatima gatuma ugira inzigo, iraza gatima gatuma ugira ishari, iraza gatima gatuma ugira ubwibone, iraza gatima gatuma uhohotera mugenzi wawe, iraza gatima gatuma urya ibituriro, iraza gatima gatuma ukomisiona. Burera mwarafashe ibwabyo ubusuma muvuga ngo no mwuga wo gukomisiona ubu. Ho yo diploma wayawe na so yaguhaye umupfumo, yo diploma wayawe na nyako senge yaguhaye umukoshi. Nambuka misiona utanga ikori muri leta, nambutanga ikori muri leta iti okay ufisi taga kiri yuvango mu mekabiri kagwija ngo yuzopanga ngwe yuva mware parisara shaka umuriyoni nawe ushaka uwundi muriyoni uri njyake kukera kumugisha wabizokwanikira. Garuka wambaza Imana imbona nkubone, mwambariza Imana kure yayo kubera iki. Uwa musazi kwa bibiri tubwira ngo tuzowamburirwa ko umwambaro w'ikiganda. Uwa musazi kwa mbona bibiri tubwira ngo tuzowamburirwa ko agashinyaguro. Uwa musazi kwa mbona bibiri tubwira ngo tuzowamburirwa ko icangira. Uwa musazi kwa mbona bibiri tubwira ngo tuzotubukurura umukanda wavuwe utubitse nkandi. Ico cangira ugikura, ico gisuzugura ugikura, uko guhindagura kubikura. Ingo wambaza Imana imbona nkubona ububasha bwayo yabuteretse muri wowe ku bwa mutima wayakorera muri twebwe. Ari umwijima hakaza umuco, hatari ubuzima kabuzima, amagufa yumye agasubizwa ubuzima. Muri kugendera mu bisokuru bibi, muri kugendera mu bicaniro bibateza akavuyo k'ubuzima, ariko nimukeneye gukuraho na kimwe muri imbyarya. Nuryarya Imana uzoburyanije ubuzima bwawe. Imana ifite yiganze gukora akantu ndagasabira uza tuwiteka nawe umeze ukuri. Ibwira Musa ngo Musa abantu bose ndabica undabakureho bose ndagusigaza urumwe. Ntiyamubwiye ngo ndagutwara Imediyani kwa sobu kwa Yetiro nongere ngushingire Zipora. Ntiyamubwiye ati nzogenda mamagare girishona ezagira ibintu. No, yarazi ko bari mu kabuto kande ka Kayini, yarazi ko bari mu kabuto kande k'Abayimeleki.
yavuze ngo ndakugwiza ububasha bwayo ni mu bwakire bukorere muri ibyo mukene mwana w'umukobwa umwe yavuze ati Uwiteka muhanuzi yambwiye ko atamugabo wandemeye namba yarapfuye nimba waramwibagiye nimba wagize ntibindaba we na mugabo ukene ndazanye iki kivu kubera Adamu ni wamugishije inama gihe waje kuzana Eva na Eva ni wamugishije inama nanje ko wabumba bumbye Eva mbumba bumbira umugabo munzanire uko wabumba bumbye Adamu mbumba bumbira umugabo munzanire kwamba bumbye Adamu Eva umbumba bumbire umugore munzanire none muri kuzempera kukwezi kumunani suku kuzempera kukwezi kumunani ukugwabwa imigisha muzosobe mu nziza Yesu Kristo yanditswe na Matayo 6 bishingiye ku murimo wawe bishingiye ku kwitanga kwawe bishingiye ku kwisobanukirwa kwawe gatatu kugira isezerano ry'ubutabazi ribe kuri wewe ureke kujeba ureke kuzempera arazempere muzempera mu masengesho urasenga ukiba urasenga ugasambana urasenga ukabarega urasenga ukabesha urasenga ariko mana umva bibiringe nivuga ngo garuka kuri rudasumbwa uvavanure nakarenganyo wanga rwose ikimusesema Imana ni yanga umunyabicumuro yanga ibicumuro none mbiga icumuro ukigendana mu mutima wawe ngugenda n'inkota yuko kubazurura none mbiga icumuro ukigenda mu mutima wawe ugenda nakagozi kuko kunigura none n'igicumuro ukigendana mu mutima wawe ugenda n'umuvumo ugenda n'inyatsi ugenda n'imikoshi none ugana n'imivumo ukagenda n'umukoshi ukagenda n'inyatsi uragomba nakubitsimbataza muri jewe n'uwundi mugenza no bawawe gana n'Imana wange rwose igisesema Imana uheze uhabwe ubwo butabazi budasanzwe icakana reka kwikanga niko mvutse kwikanga mvuze ngo reka kwikanga umva ingene bibiri yivuga ngo bese nindazayagiza rudasumbwa mu kuzimu n'abazima banyene bamuhini natwe reka kwikanga reka kugira umunoho reka kwisuzugura umuntu udasanzwe wewe ni nazimana ikurinda urupfu ikurende gukenyuka ikirundi gisuzugura ikurindi cankiro iguhuze n'igikundira ikurindi umuvumo iguhuze n'umugisha reka kwikanga ngo sogokuru ngo bazakuru ibyo bintu rero kamudakinata burya n'abamishaye nibyo bakoresheje muga nabo bari intwari bari barinze imbere y'urupfu reka kwikanga hari icyo waremewe hari icyo wagenewe barabibwira abakristo banyo Efeso imigabane cya 2 bavuze ngo turi abantu badasanzwe ngo Imana yaturemye twiremeye ituremera muri Kristo Yesu ituremera n'imirimo myinshi kandi myiza yo kurangurira henda bapfinze mwirigara muri piscine mu kabare muri boîte de nuit muri warumeriki ekada kuirangurira muri Kristo Yesu ngere kuvuga muri uku kuri kwijambo ry'Imana mu itegeko rya rudasumbwa bitaruko muri kwihenda gatanu ngo wapfuye akazimangana n'abagishobora guhayagiza umukama umuzima kandi akomeye ni waninaza umukama esukunu umukama tabaracana boro ntugasubire kwisuzugura ukuri ukumeze ukusa ukureha nusubire guhonya ubutunzi bwawe ngo uri kugomba kwigeranya na runaka hari abantu mwarondeye bifise abandi Imana irabihweze yavuga ati mwansuzuguye ugiye impamvu nararemye ako kantu nagombye itandukana ryawe na mugenza kandi aho ni washingiye igikundiro cyawe none nawe warabirabitse amarangamutima yawe urata wakuburagira ngo umuzima kandi akomeye ni waninaza Imana ngo esukunu umukama tabaraboro cyane akagira n'ikigongwe abamugarutse garuka ku mukama yiteguriye kukugarukako ngo ngako byose nibishobokera abantu kuko umwana w'umuntu udapfa ngo ni igiki cyakaka kurusha izuba ryo rirazima ariko uw'umubiri n'amaraso akiyumvira nabi ni igiki kigutuma wiyumvira iby'ubugome ni igiki kigutuma ushaka kwirwanisha vungurirarane ni igiki kigutuma ugira amahane mu mutima wawe ni igiki cyo gutandukanya n'urukundo rw'Imana karabivuga amahoro mani munani yavuze ngo mbese n'inzara ngo namakuba ngo nukubura icyo turya n'imishahara mito nukubura icyo twambara n'ubugwayi n'urubyaro twakenye ni igiki cyo gutandukanya n'ububasha bw'Imana bwagaragariye muri Yesu Kristo uwatubambiwe uwaducunguye ngo narabye sanga nakiriho
acashinga intara avuga ngo twirirwa turicwa bakuduhora reka baguhara itegeko rya rudasumbwa reka baguhara ubutungane bushingiye kuri kw'ijambo ry'Imana reka baguhara kwihangana kwawe reka baguhara kubabarira kwawe reka bakwite ko atajuza umva ngo batubona nk'abaswa mugabo burya ntituba turibo ngo tuba turi abanyabwenge kubw'umwuka w'Imana akorera muri twebwe ngo Mukama aracungera ububasha bwo hejuru mu ijuru ariko abantu bose iyo batubaha Imana ngo bahinduka ivu bagahinduka umunyota none rero bakundwa bo Mukama akira ubudangago ubukuru bw'Imana bukubeko ububasha bw'Imana bukubeko juva wavi buzimu ngwini bu Kristo vibu pagani ngwini bu Kristo vibu gome ngwini ubutungane vicangiro ngwini gikundiro va uruzararezi ngwino mu budahangagwa icarurye ufunguro hereye ku ijambo ry'Umukama utuze Uwiteka agambiriye kugutera iteka akaduteturura umakuba yose kandi ani avuga ati bane banje muhumure nanje nkakuririmbira ngo nimuhumure abera tuzotsinda muhumure mwese tuzonesha Shetani wewe Shetani yashatse kutwegera imbaraga z'umubyeyi ziramunesha nimuhumure mwese tuzonesha humura kuko unesha ni muri twebwe Yohani ibyo yanditse rimwe ikigabane ca mbere umurongo rimwe ikigabane ca kane umurongo wa kane aravuga ngo kuko uri muri twebwe asumba bari kwisi nikiri muri twebwe isumba ibiri kwisi byose Ngundire wakira kanukama muri utu tuntu nushaka kudusoma turi muri mwene Sirake ukwisubira ko ukugaruka ku Mukama nibyo biduhesha agaciro nibyo biduhesha igikundiro nibyo biduhesha gutabagwa ariko iyo umva gutabagwa umugabanya amajambo maravuga ngo mwamenesheje amatwi ibyaha byanyu mugwambira tubabarire Imana iravuga gutabagwa kwa gushingiye ku mahitamo yawe ngo Imana ikintu cyose yaremye ifise ubudangagwa yagishitseko mugabo umwana w'umuntu ubudangagwa bwiwe n'amahitamo yiwe hitamo gusenga mukuri no mu mutima hitamo gukunda Imana hitamo kwitandukanya n'ubusambanyi hitamo kwitandukanya n'ububesha mbeba barozi bacayicanze bagikora he mbeba basuma bacayicanze bagikora he mbaba basambanyi muhurira he mwisenge kuburiri wa muri sari wa kadisi we bisira hitamo kuba umunyakuri Imana igaragaza ubutungane bwawe mu buzima bwawe kandi uhezagirwe cyane uhabwa umugisha amen daho twese ubyagiye mu ijuru turagushimiye cyane twebwe ubwoko bwawe uduhaye isezerano ry'inava rigizwe n'inkingi zitandatu ndetse n'indwi kuko uri Imana iguma ituvotorera ibyiza uratubwiye ko turabo gutabagwa cyane cyane uratubwiye ngo niduhitemwo kugira agatima nje nama gashingiye ku itegeko ryawe ngo kuko ari wowe washingiye ubutunzi bwose dukeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turaniwe abagabo abagore abakobwa abahungu abana bavuga ati ngiye kugutunganira mwami Imana nyagora ku ngoma nawe unteriteke unkomeze unkure kwibikomere by'ubwoko bwose kandi untabara unandukanye n'ibyantabaguriye umutima ngirira neza mugirire neza ushingiye ku bugwayi bwiwe akagusaba ngo mugirire neza ushingiye ku cangiro ciwe mugirire neza ushingiye ku bugumba bwiwe mushigirire neza ushingiye ku bukere n'ubworo bwamwinjiranye mugirire neza ushingiye ku bisuzugura gendana nabyo mugirire neza ushingiye ku bushomeri bugendana nawe mugirire neza ushingiye ku kwangirika ku magara make ushingiye ku gisokuru kibikira umuryango wabo mugirire neza mugire neza umutabare mugire neza umubohore mugire neza umuteturure twese amaraso ya Kristo tweze rwose ububasha bwa mutima wa mwanda butubeko kuko duhabwa umugisha duhabwa umunezero kandi turindwa kabi na kabi mu izina rya Yesu Kristo mwamukisa n'umucunguzi w'ubuzima bwacu amen 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 Haleluya tuyezagira ubuzima bushasha Mukama twe twagutoranye ko umutabazi reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane Mukama ore Mana yanje
ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose bakotse mukamanyagora ku ngoma duhezagire